Khawhar chhungte pualin hun ilo mangang Lalbiakkima he pukol lian chunga leite pilal engi leite inkara kumsang khazakwa somruk pani jun ni khat khan alo pianga meni sompali sangkhazakwa somkwa pakwa khan ke wanlal thaninen anineya pianpui unaw panga ane primary he Thakthing primary school akala middle school he kulikon middle school azawle a high school he St Paul's high school azirlai hian zirlai movement awangin azirna azir chunzum theilawa ram noya MNF movement zamin hun engamochena oma ram hanga iwangin fe chuaka T battalion MNA a namsipaini ina omani waimelama hian shroi tu hlun choi moina alo dong to a life member ani bok tin joint waimea shroi tu na alo chel to bok kumsom paria chung waime office bearer na alo chel to ane village council le local council a hian vice president le treasurer na te chelin local council a po athi ni thlengin vice chairman ni na ala chela village council a thlantlin ani chantir kumsang khazakwa somkwa pakwa tanga athi ni thlengin veng chung mi puite do sakna azara chol lavin shroi tu ni na hi ala chel ane Sunday school zirtir tua te lo chang to in KGP lama po committee member te po alo ni to bok kaushanin ram thar tlo work kem ni na te athei phut chona kalve chen kumsang ni somni pathum march thlakhan amita soisel wangin Kolkata Susrut hospital a amit le lam hi zaitirani junni somni a TV en lai chu atlu thuta in lama athei anga boy som ani nuwa Aizol hospital kalpui ngalani a investigation sang ti nuwa warta da lo ane junni somni pathuma thatakina chuaka atuk ni somni palia a boile thuta wangin Aizol hospital a bok shwaile ani a MRI ti te angaya wangin Trinity hospital lama admit ni in investigation atrul angati le ni a dam takin July ni thuma alo chuaka November a amit le lam Kolkata a zaile ane sanghi somni pali kumtir lama changkhan ama a natna neune hian atlak buak veringa January ni sompani khan akhu are that theilo wangin Trinity hospital a book admit leni a alung lam chaklo na an muchuaka September ni sompalia IHP niama wangin thisen unit ni pekani a September ni somni khan damdoi in atanga chhuwa tum anni lain akhwa asikle hlau maya alo typhoid tel boka wangin an chuak le theilawa September ni somni panga tlailam dar nga hnu dewa atho aron boy thuta wangin ICC iwa sonle ane ni somni parukhan oxygen amamo tam dewa wangin ICU lama sonle ni a alung chaklo wangle achuapa nang alo in siama wang ani deu bera September ni somni pakwa khan ventilator chu phoyani a October ni khan ICU watangin alo chuak le a HB niama wangin thisen unit ni pek le ane November ni nga a khan echo nei ane a alung valve infection ate sota November ni riata te khachuan ma ni pu in cho te po e thein alo har le ta a November ni soma khan ICC iwa lut le in ni som pania ICC iwa akal lam achat lo wangin dialysis ti ane a thisen pek ngalani a hemini hian ama po hara biak poina lasya ni som pakwa le ni somni pani khan dialysis antile a zanlama aka changin thisen alo chuaka October ni somni pali sangni somni pali tlai darli le achan ve khan chatuan ram min pansanta ane athi chamvoi khatna lo thlen hian an ngai azwala apol hun an buat sai he chung khat leina then rol thatin lo thlir pui turin an so mane chia donila tui fin ria yang tam anina katin lai ria ngai tua na te lam thei sala yang tua le aser ni Me
sun mang an alo then chang te hia day nong let trapin kan rum chi kan min tok le ang kan tum van noa makia Tuana nung turin kan lenga o chu kho pui tuan la mi tui a hulan chu in moya thi na
vai